افدم و حمودم و خوش بین بینرن هیچه امی بویر و گشتدان داویل سر آستا جیهانه ده نوچه بیزدقه جیهان ده بارا پارو بکن کرم بکن لأفريقيا روشة نديار ومطرسي دار هيا دربين لسرهف روشة لبارزامين آلوسكريا لقابوني نهاجي لدري جونتا لشكري خوشبورا كاندنا سرو كوماريا ولات آماده دیگه هم وقتی وی یکیتیا افریقیا را کاندگو اندامتیا قابوني هاتیا راوستاندن لگابونی اورگنرال بریک اولیگو نوگما خواجبو سروکاتیا دمکی یا ولات آماده دیگه نوگما یه داوی لخاندانا بونگو یا 5 سالیانی و سون بخواه و رویبریا ولات بگرد است. بردف که جونتایا کو داربه پیکانی دیار کر کو نوگما و لدادگاه دستورا بنگهین سون بخواه. کنسیا آشتی و اولکاریه یا یکیتی اروپایی پشت دربه بریاردا کو اندامتیا گابونی باوکی لزگین راوستینه. جالیه که دن و اپوزیسیونی دخواست کرد کو دلبجارتنین روژا شمیه ده نامزد پلبلند هلبجارتنان وره اشکره کرن. مخالفت دبیجه نامزد وان دنگان زیدتر گرد لی علی بونگو هلبجارتن دزی. جالیه دن و هاد دیار کرن کو سروک بونگو دبن چاوان ده هاتیه گرتن. اپوزیسیونا سرکه لگابونی جی دخواست کرد کو هجمارتنا هلبجارتنین روژا شمیه بداوی وره و بربجرین وان وکه سرکتین هلبجارتنین ناکوک بین را گهاندن. روژا شمیه لگابونی هلبجارتنین سرو کماری و پارلمنتوی هاتن کرن. کمیسیون هلبجارتنی را گهاند کو سروک بری علی بونگو اوندی مادی سا هلبجارتنی ده بسرکت. هاتراگاندن کو دلبجارتنی ده بونگو 464.27 دنگستاندیه. نامزد مخالفت اوندو اوسا جی 30.77 دنگ گرتیه. Emergency economic humanitarian security program and as soon as possible. لاله کدین یکیتی آفریقای را گهاند کو پشت دربه لشکری اندامتیا گابونی راوستاندیه. دداخویانیا نویسکیا کنسای آشتی و لکاریه یکیتی آفریقای ده هات را گهاندن کو پشت دستوردانا لشکریال گابونی یا ده سی تباغی ده بشتربونا ولیتا همو خباتین یکیتی هاتیه راوستاندن. دداخویانی ده جکار دورخستنا سرو کمار علی بونگو بتوندی هات شرمزار کرن و بانگا و گراندنا پرگالا دستوری هاته کرن. بالکش بکو داخویانی یکیتی روژک پشت دربیا گابونی هات. پشت دربیا 26 تیرمه هیال نیجری یکیتی آفریقا 22 تباغ اندامتیا وی ولاتی راوستاند بو. لنیجرا جوتنا لشکریا ارتشا دربکار ده بریارن خواه یا لدیجی هبونا ولاتن بیانی ده بأسراره. ارتشا دربکار جبو درخست کرنا آنگو درسی نور کرنا بالیوزخانه فرانسا فرمانده. دو وقت کی جواکا آبوریا دولت روجاوای افریقیا جبو وگرا لحکومت دمکی نه مهدیار کرنا داگو بوکینا فاسو لشکران دشینا ولات. لنیجری ایدی روش تام آلوز بویا. ارتشا دربکار یاری و بریا ولات خستیه دستی خود دخوازه داوی لهبونا فرانسای الولات بینه. جبرویه که فرمانده پولیسان کوبالیوزا فرانسایین الولات در سینور بکن.
هم وقتی وی روشی جواتا بوریا دولت روجاوای افریقیا آکواس جبو حکومت لشکریا دربکار پیشنیارا و گوهستنا حکومت دمکیا نحمهی کر. لگوری داخویانی سروکاتیا نیجیریای سروکومار نیجیریا و هر وها سروکی آکواس بولا احمد تینوبو جبوری و بریا لشکریا لنیجیری پیشنیارا هیاما حکومت و گوهیزا نحمهان کر. Firm determination, building upon the commitment made during our force. تنوبو به بیرخست کو نیجیر پشتی دما و گوهیز آنه مهان کو 1992 نهان جالی سروک دولتی و هاتبو دست بکرن و گری دست هلادزاری سویل و گوت. اگر رایدارین لشکری نیجیر راست بن از تو صدما نابینم کو اویک لولاد دوباره نبا. تینوبو بالکشاند لسرویه کی کو چالاکی لشکران آل نیجیری نای قبول کرن و دست نشانگر کو ارتش چقاسی زودتر ریزکنامه ارینی بده آکواس ویج بورا کرنا جزاین. کل سرولات هاتن سپاندن زودتر تبکره. En grande partie grâce au professionnalisme et à la vaillance de nos forces de défense. سروک کنسه نتویا پاراستنا الولات عبدالرحمن تیجانی نوزده تبا غیره گاندبو وی هریزو دناوا 3 سالان دوی در باسپونا حکومت سویل بیکوره. لالیه کی دل بورکینا فاسو حکومت پیشنمه کو دستور ده لشکران بشین نیجیری پجراند. وزارت پاراستنیا بورکینا فاسو اف بریاره هاتی پجراندن برای گشتیره پار بکر. جبو پیشنمه به با قانون دوی لمجلسی وره قبول کرن. آکواز ده تبا غیره گاندبو کو اگر پرگالا دستوری یا الولات نی و گراندن هوی دستوردان لشکری بکن. د جوینا سرفرماندارین ولاتین آکوا صاحب دی تباغی یا لپایتختا گانا آکرایا هات را گاندن کو دیروکا دستوردان لشکریا لنیجیری دیار بویا. نیجیر هروها دستور دا بورکینا فاسو و مالی کو دما اپراسیونه که محتمل ده درباسی خاکاوی ببن. لنيجيرا كوش 26 تيرمه و دربه ليبيك هاتي وحتى نهار روشا الولات آلوزا. دنابا خاكا روسيا دا أرمانجن أوكراينا ديار كريزي دادبن. ارتشا كيفي بتواهي هيسا خواه لدربه سينور حول دا موسكوي تنگاوگه لهمبري إيريشان شهرداری موسکوی داخواست خورد کرنا پاراسنا عزمانی یا باجر گر. ایریشین اوکراینا ین لسر هدفین لآخا روسیا کو پایتخت موسکو دیجی دناف ده زیده دبن. هات را گاندن کویرودانی سبیل دیجی موسکوی هولدانه کدنا ایریشی هات کرن. شهردار موسکو سرگی سوبیانین راگهاند کو سیستما پاراستنا آسمانی یا روسیای بالافرکه بیمروو کو نیزی باجار دبو خستیه. سوبیانین داخواست کرد کو پاراستنا آسمانیا لدردورا پایتختی وره برفره کرن. لروژاوای ولید لحرما پاسکوف آل نیزی سینوری استونیای هات راگهاندن کو پرگالین پاراستنا آسمانی تشتکن الناس بی باندور کرن. شهردار پاسکوف میخائیل ویدیرنیگوف دیمنین دومانا کو بر با آسمانی بلند به پار وکر و راگهاند کو دوبویری ده تو زیان چینه بویه. ده دسپیکاوی هفته ده لحرما پاسکوف ده ریشا اوکراینای ده بالافرک و گوهستنا لشکری هات بو خستن. ده چارچوه پینگا و دجبریا اوکراینای ده ونزاهین ویجی زیدد بن. We will further دیرکار دروی اوکراینا دمیترو کولیبا جا آلمانیا و ولاتین دن این یکیتی اروپای خواست کو شاندنا چک و جبل خانیان بوی ولاتی زیده بکن. کولیبا بجداری جوینا وزیرین کار دروی یکیتی اروپایی کو دو لتولیدو ی اسپانیا هات لدارخستن بو. کولیبا دیار کرد کو پیوستی به چکینگران ماشینین زرخی و تانکان هیا. وزیر اوکراینای داخوازه خویش با موشکین تواروس جا آلمانیا دوباره کرد. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за день. سر کوماری اوکراینا ولودیمیر زلنسکی داخویانی خوده گوتو بو جبو هزا آسمانیا به باندور پیوستی آوان به 106 بالافرین شر این هلبرین روژاوایی هیا. زلنسکی دیار کرد کو 5G حتی 6
فروکین F-16 yên Amerîka jaliyê welatên cuda yên Yekîtiya Ewropayê bo wî welatî hatin erêkirin. Berdevkê Hêza Asmaniya Ukraynayê beriya niha gotibû ku pêwîstiya welêt bi 128 balafirên F-16 heye. Unless we strengthen and reform our multilateral Sekreterê Giştî Neteweyên Yekbûyî Antonio Guterres dih gotibû ew nafikirin ku di demeke Kurdela Ukraynayê şatî pêk were. Li ser pirsekî ku egeriya danûstandinên li ser mijariyê di nîva îlonê de li Konseya Ewlekariyê ya Yekîtiya Ewropayê pêk were jî Guterres wiha got. Ez derewan dikim eger ez bibêjim asoyeke ihtimala aştiya Ukraynayê dimînim girîng dibe. Piştî mirina lêderê Wagner, Prigojînyek ji mijarên herî zêde tên nîqaşkirin. Çarenûsa vê komê ye Wezareta Parastinê Amerîka Pentagon iddia dike ku di rastiyê de Wagner êdî bidayî bûye. Lîderê Wagner yê Figenî Prigojîn bi mirina xwe jî cihê xwe di rojevê de digire. Berdevkê serokatiya fermandariya giştî ya dewletên Yekbûyîn Amerîka Patrick Ryder di civîna çapameniyê ya rojana de li ser mijarê bersiva pirsên rojnamavanan de. Rojnamavanekî di civînê de iddiayên sala bihûriyên ku Koreya Bakur çek firotibûn Wagner bi bîr xist û pirsa hûn bawer dikin ku peymana çekan a di navbera Wagner û Koreya Bakur de bi dayî bûye kir. Ryder bal kişande ser mijara Prigojîn û wiha got li vir xala sereke ew ku di rastiyê de koma Wagner qediya ye. Ji ber vê yekê ez dikarim bêjim ku danûstandin tune. Ryder diyar kir ku Wagner di şerê Rûsyayê li Ukrayna de komekê herî bi bandor li qadan bû û ev tiştî anî ziman. Rusya hewl dide ji rejîmên zalim yên wekî Îran û Koreya Bakur cebilxane û çekan bikire. Ryder banig li Koreya Bakur kir ku çekan nede Rusyayê. Beriya hefteyekê dema balafira lîderê Wagner yê Figenî Prigojîn ji Moskow diçû Sankt Petersburgê ketibû. Di balafira li teverêketî de tevî Prigojîn yê 62 salî çend kesên din yên ji pêşengên Wagner hebûn. Komîteya Lêkolînê ya Rûsyayê di daxuyaniya xwe ya 27 tebaxê de piştrast kir ku damezrênerê Wagner Prigojîn di nava kesên mirî de ye. Cenazeyê Prigojîn di 29 tebaxê de li dervegirtî li Sankt Petersburgê hat veşartin. Dîmenên Prigojînên beriya mirnawî ku ji aliyê Wagner ve têne parvekirin jî qale hewlên ji bo kuştina wî têdayîn. Bînerên hêja li şeş girtîgehên li Ekwadorê mehkûman li hemberî operasyonên hêzên çekdariyên dewletê 57 gerdiyan û polîs dîlgirtin. Li paytexta Ekvadorê Quito û gel şevek dirêj derbas kir. Êrişên bi wesayîtên bombebarkirî pêk hatin bombe teqiyan û çek hatin teqandin. Ev hemû encama nîşandana hêzê jalî sendîkayên sucên organîze li welêt bû. Saziya ji girtîgehên pêwendîdar berpirsiyar Sinayê ragihand ku li 6 girtîgehên cuda 7 polîs û 5 gardiyan jalê mehkûman ve dîl hatine girtin. Wezîrê Karê Hundur Juan Zapata di daxuyaniya xwe ya beriya niha de ragihand bû ku li girtîgeha Cuencayê hemû gardiyan dîl hatine girtin. Herûha diyar kir ku mehkûman ji roja çarşemê ve serdegirtina polîsan şermezar kirine. Sinayî ragihand ku bûyera dîlgirtinê dibe ku bersivdana li destwerdana polîsan a li girtîgehan be. Hêzên dewletê ragihand bû ku ji bo dîtina amûrên qedexekirî yên di bûyerên tundiyê de têne bikaranîn gelek caran destwerdan hatibû kirin.
لگوادور جه سال 2021 و نزد 430 محکومان جاناخواه جدستان. وزیر جوان زاپاتا لپایتختا قوید توی جوینک چاپمنی لدارخست و گود دمجار اولهیا کارمندین خود ام بفکارن. جبر پیلا تونده یا لگرتیگه کو کارتلین مکسیکا و کولومبیای تیدنه سروکومار گولیرمو لاسو 24 تیرمه لی سیستما گرتیگه جبو 6 روژی روشا آوارتا راگهان. و تدبیری را لبر شاندن ارتش یا جبو گرتیگهان بگر. کومنکو قاچاقچیتیا نارکوتیک دکن لگرتیگهان شر دستلاتاریه دکن و جبو اپراسیونین جدا وکه بارگه بکاردینن. داویا مها تیرمه لگرتیگه ها گوایاقیل 4 روژان شرک گران قومی بو و 31 گرتیان جاناخواه جدستا بون. هروها لسر سینور قرباغی جارکدن هیزن ازربیجان ایریشی هیزن ارمنستانی گر ده انجام ده دو لشکرین ارمنی هاتن گشتن. وزارت پاراسنیا ارمنستان دیار کرد ده انجام گل بارانا ازربیجانی یا لنیز سینور دناورا هر دو ولاتان ده دو لشکرین وان هاتن گشتن هروها لشکرک جیبرین دار بویا. د داخویانی ده هات دیار کرن ایریشال دیجی بارگهن ارمنستانی یا لسوتکه نیزی باشور روشلاتی ولات هات یکرن. هرما سوتکه لسر سینور ازربیجانیه گوگلک جاران دنابرا ارتشین هر دو ولاتان ده شرقومیه. دی 28 حزیرانی ده جی 4 لشکرین ارمنی لقرباغی هاتبون کشتن جالیدن به وزارت پاراسنیا ازربیجانی راکاندگو هیسن ارمنستانی به بلافرین بمروف ایریشی چپرین وان کرنه هات دیار کرن گوده انجام ایریشی ده دو لشکر بریندار بونه. باکو و ایوانا جه سالین 1990 و هر دو با آلوسیین لحرمی سوجدار دکن. ایوان باکوی به گرتنا کوریدورا لاچینی گوریه که گرینگه سوجدار دکه او یک جی شرط ناورا هر دو ولاتان ده گرتر دکه. قزاقستانی جبو آواکرنا سانتارلا نوکلری بری خدای رفراندومی سروک قزاقستانی توکاوای راکاند کو جبو آواکرنا یکمین سانترالا نوکلری یالوالیت و رفراندوما ورکرن لیبلی خو پاریس لدیجیوی بریاری دردکوین. کازاخستانیش بو سانترالا نوکلری بری خدای رفراندومه. کازاخستان یک جوالاتین کو یورانیوم دولمن تناسین. لو منهاجی دخوازه سانترالین خوی نوکلری هبه. لیش بوی جوالات بر رفراندومه بدچه. سروک کازاخستانی قاسم سومر توکایف راکاند کش با آواکرنا یکمین سانترالا نوکلری الوالی توی رفراندوم ورکرن. توکایف جبو روژا رفراندوم روژین پاشی نشانده. حکومت کازاخستان پشتی دمک دریجا کدو بیجان پیوستیا آسانویا هلبرینا الکتریک دید. لو مجبو گاوین ورناویتن لباشور روشلاتی هریما المارای جهین پیوستی هاتن دیار کرن. لگوری آگاهیان و سانترال جالی روسیه و ور آوا کرن. جبوی ناوی شرکتا روساتوم تیگوتن. لیبلی خوزا پاریس چالگوانج بر فکارین اولهیه لدجیوه که درتکون. ددما سوفیاتی دجی کازاخستان ببو هریما جرباندنا چک نوکلری. جبرویه که هینجی لوی ولاتی دورین کو برادیو اکتیفه که زیده نیم بکار آنین هنه. سروکومار توکایف دیار کرد که هایوان جفکارین پسپوران درباره اولیا سانترال نوکلری دهیا و گوت دوی جعالیه که و کازاخستان کوالاتی هری مزن ای یورانیوم یا خودی
کاپاسیته خویا انرژیا نوکلری به. شرکت روسی روساتوم آکوی سانترالی آوا بکه لیسانسا چیکرین سانترالا نوکلریا چارمین لمصری ورگرد. لگوری بینرن هجام گشن داویا نوچین 20 دقیقه جیهان هرشاد و بختوار بنه.